Vendedor Sira Mercado Manglewana Balung continua entusiasmos fans sasang ia lorong feriado Batinang Fong. Lorong Rua Fulan Janeiro se iha início tinamfong ring lorong resinen tambane ema barak se contente celebra lorong solok ne ho di festeja hamuto com família colega no ema nebe sirah domi nune atividade hotu-hotu nebe mak prioridade atau halu iha lorong idane obrigado se cancela ka hadia ba lorong seluk Maibe vendedor balung iha mercado Manlewana ho entusiasmo continua halu sirne atividade negócio hanesan bye-bye ho dihetan rendimento Vendedor sirne hateten sirahetan rendimento ladung dia compara ho lorong hira kantes tama lorong bot nune comprador sira ladung barak mak baso sasasan. Lorong bot ami gostapan tama lorong bot ne mahan sabe emo me holasan barak lufali sa lorong bye ni emo ladung nebe lorong bot amo sa probete dane tengi paan ami samnya maluk sira negosiante balung seitaka balung sebabe awor se rekreasi na pating sama lorong bot pana pati itane kan fungsionari nasa las fungsionari kala nebe fungsionari ansa lorong bot descansa emne salário ne conta baitane descansa itabe itane salário senebe tem faida ne pertão be orçanete ha hemu depois selutene one escola ne mami be perisa lorong bot ne amos aproveita tempo amos contente o faida ne tama lorong bot am contente tam saida contente ema mai be holasane barak ni asa lorong baile ne ema laya ba esperança batina puni ya dia buat tina idane hak solo dia buat tutu acontece lá ya buat tutu abawin dia aku tu tambah ita necessidade lor-loron ita buka muris ya mercado ne sempre la belle se mercado sempre lorong bot alun sama mai na fatin ya mercado larang ne para selu itane wane sekolah hotan itane kabung ita tu laban be itane muris ma mercado ne lorong bot iha tanggal 30 ema rame ona iha 31 rame ona so tanggal 1 makanesan ema bahu tu rekreasi balol ai hansa ami idi darora mai mercado ami ne manafatin de tamne muris ma hansane atu ba oin la ya atu halusa gubernur atende mercado ne par amenta sira iha estrada nini la bele ba estrada mai hutu iha mercado parame mercado Manleu rame na paten ya estrada nini ne takane tikba par mercado Manleu ne hansa pura ko itu amba ami lorong bot pana fatin tamba ami hak pana bahan hemu ne pusi dan edit mebe kalane amba tur misa 31 kalang tirmisa tanggal 1 tirmisa tan hotutia mai fansa amne pamila balu bijitam kare am balu hela hiuma balu mai fan hare san resu sirabe lorong botan fanene ami hare de tirane ida bansa amalur mai ba tu holane laiha ama ni sisa ida ne bema kami loro tanggal 31 fanene helane atau tanggal 1 mai balu mai fanene balu iha uma para hare famila sira bijitam kare han himamutu iha lorong bo tem hanasa balu barak mak ba hoho mabe balu mai hola ansa normal itla atu hola la barak muslaya oitna muslaya mabe ansa babende hola la barak nafatin de atu obe faliga atu qualquer san saira de ihne toko mak lahten masya mercado lawan sa babende tla atu barak lula iha oitna lula normal phone ira 2026 ne bao ne atau sakari pobunya be halirik ne ham sakari me tane sarah tenona am label ijita label usu pergunta ga atu be label hanoita tame tine starun ne upne hatentiana itana pobune ne be teru sonsa susan seni tane staru hatentiana am label hustan tam am husu dal barakona mas ne itne staru azena tene ba hatentiana sing lorong feriado ne ami continua na fatin fan ba how mesak hano ansira tam fans am ita ba picnic sasan rai hela kan sida dog ret enta ita hen fan na fatin mai darwar se mai hola na fatin
do que estraga. Então a fan na fatin. Laba forro tamba lavar sira escola, então tama la laste, então tempo limitado, então kami laba forro. Ihene na fatin fan sa na fatin. Hau ihe mensagem ba colegas ba mau alin sira roto, boas festas do Santo Natal e boas entradas baita roto. Tu observação GMN e mercado Manlewana, comprador menos, compara lorong bain, no vendedor balung date ma continua fan sasan e lorong botne, no vendedor balung mos seitaka sernya fati negócio nian, no fila ba foho ho di festeja lorong fong ne, hamuto ko família sira, equipa cobertura GMN.